Okay, kaaroba, dito man nga apo, iti Manong June kan kanakan nyo, John Mark Pastor. iti programa mi na Paul 1 at daka ni Manong lang hapo 97.7 Sweet Radio kat 15 minutos na po kalpasan ti alauna ti malam kat ko namanan ti may isang paghayam tayo na imbagal daw yung manan Kuya June Balong JM dito Sweet Radio Station nagmayat takan tayo pang murmuray alas 5 mat tibigat Balong JM ijay kano apo ita di jay anuam tayo manok nga tano agkatawa kantaan nyo man tay isam sagot ko ti aming FDD stakeholders tinaragsaka pa nagdingagda iti itata agyamanak ti anos yung anang basa ti ablaw ko and God bless and more power ti programa yo from Sonia Castillo of Bologna, Italy. Bologna. Bologna tayo ita, Bologna. Bologna. From ating Sonia Castillo, Santiago. Thank you very much, ating, and thank you very much for listening. Ang arod. Nag-text ba't niyan Timili Italiana? Ano ko na na? Hello, Bolong Amak, na yung bagal daw mo kan kastamot, kini ating June. Kahit kuman nga kablaawan nila kayo kung adda file lang dito emergency hospital. Ako nagpauton din na pa nagpalpalaingan. Oo, lakay, agpalaing ka tapos makaawid kan jay balay, kastamot ka dagitan anak ko, kakalain nagbabantay na yung bangal daw you. I love you all, mga anak. Ingat kayo lagi. Kan kadagit so amin ang apo nga security guard ita SIGH. Yes. Thank you very much apo ti. Siyempre Renmar ba yan? One, dumdumag ta kanong wala kanya ta di dyan. Hello, lakay ko nga ni Benson Milyare, agdra drive tapta. Kunan na ni Lovely Jane, Sekretaryo Milyare. Ati pay, kablawa, ay naimbang nga tayo manong kablawa man nilakay ko, nga madamang agluluto ti inabrao. Kan aman nga dumdumag, dito ay. Dito ni Jose Ancheta, iti Magdala Quirino, to'y pagayam yo. Kasi ko na nga, kas sa paling sa dayo. Pag-greet nga pa yung mahal kong tagapatanad San Isidro na si Robert. Greetings from Guapa of Kapayakan. Pag-play po yung 7 Sis, thanks and more power po. More power. Okay, nga roda. Sa bali pa yung asunata ti sagot mi kada kayo karoba. Kat... Kuya na yung bangal daw yun dito nga, Kuya Chris kumantay, kanta nga napagustuhan. Nga sagot ko, kida Tikboy, kin Miriam, nga madamag palpalpagan, kasamit kit ni kadua nga, naka-duty, takablao nagapukin ni Security Guard Apostol. Iti? Ti SSHI. Kung naman, what's SSHI? Ti SSHI? SSHI. Agyaman Kuya ta makapamurumuray ito programa yo. Handa matarusan din yung pagkana din. Ay, parang kay ipilit siya Wow. Is ko na. Kuya, thanks. Okay. Ngaroon, para ka naging babae nga nasa pag-reing apo. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan na paggustuhan, idirabi nasa paagriing, nakangit at pampamusic, nakaisaganang iti pamigat, wala na'y dalimanag. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan na paggustuhan, idirabi nasa paaglaba, nakasalapay ngawan painilit, ubrahin namin siraragsak sa daydayan. Madlaw mulatan ni kakatawa kayo ito mga madlaw mulatan ay pamindwada, idirabi agbalsik pa iti kayo, agpasurnuang sa agarado, ubrahin namin siraragsak sa daydayan.
Madlaw ulat tani babae, babae. Madlaw ulat tanon ay pamikluda. Idirabi naladaw agring agpagpagkang ken aglipilipi. Madinga agsa uwag laladot niya magdaydaya. Lalarin-larin madlaw ni babae, di rabay tulin pasabak na di rabi. Aha, asik kwesta di tengah roti sunatan na pauluan madlaw dagiti babae, madlaw ni babae kata. At pangablaw dito ay hello ading June ni Manang Mongalita Soriano da ito kablaawan man ading tay apok nga adta dyan California. Wow. Nga Soriano kung ano ba? Tamis na kanon ta programa yung ading nga nagpintas nga makariing rik na tayman kan tayo ading nga tukmam. Agyaman na ay. Thank you very much Manang Lita. Kuya pag-rate kan tayo midamdama da itang tukmam. Kuya pag-rate ka ng happy birthday sa pinakamamahal kong asawa na si Feliciano Bartolome Sinyo na taga Naga. Wow, Nagasikan. Nagasikan from Celia. Thank you very much Of Naga. Aha. Nagasikan. Malpas si disco mo kung na dito agpapatangda dito yung Mix LR. Ay. May bagal daw yung June Kenjem kabla ko man ti amin ngagdingig di programa yung nga makaparay. Kan makasalimukag. Makasalibukag. Ito siguro, di ba? Makapasalibukag. Tirik na. Kes kumanjay na lawa kanal. It's me, Joseph, ng Arabia. Ichagwe. Thank you very much po kada kita texters. Talaga mga Dumdum nagaduda nga. Damdama ta pa lang Agbasa. Dahil pa po tayo request ni Manang Dita Soriano. Para kada kiti haan pa unay ang nakaraman ititok mo pinarakan imasin tengarod. Nabayag akon kay lubungen jakpay naramanan kay kunkunada nananam pilin day ditatang ay anak kuin kakadramanan kayam tay nananam tay tukmam apinalkan ay nakitak tao negti balayo intaman agi yuli di kayo ay anyan nga nosti unegyo nagtakel tatol bektala ka sayo nabayag akon kay lubungen jakpay naramanan tay kunkunada nananam piling day ditatang ay anak kuin kakadramanan gayam tay nananam tay tukmam apinalkang aprosak mantaso puti punganyo napo daw talok lupot akinupin mo nagadaw nga bol sa tapan diling mo anak nakatio opisyal di baryo.
kanito kat dahito yan ti datlag nga sonata kat iti pakitungtong me with your name, age and address kat i-text yun lang name, age, address, answer. Yes. Dito lang nga po official text line tayo. Ano ba long? Pakibasa man tayo official text line. 0977 369 1552. Dahil ito kat apo kat parparo nga sonata mo lang karaman di third album mi hampeng nga na release kang kanta minta ano ma-familiarize kayo kat si kayo matan timang pugto dito'y paulo na kat na mapugtuan nyo apo 200 pesos worth of cellphone load ti income i-award kanya yo nalabit no bigat text sa apan awa mo, di ta po makatungtong dati para load ta Domingo. Usually apo no, mga aba, kinabigatan ti panang tatmiti load. Kat dahil tingarot apo, iti tatatlag nga sonata. Awampay apo, tatamila ang kansyonan da ito'y, kat sapay kumata, maikanyo iti naan-anay nga paulo. Malam may uminom ako Oray tanal paskong tiyubrakon Natari patukon jay taltalon Alawen mamartek akon Darwam akon outside di kulambon Oray nubagi munta kukuamon Narwamat kamat maturog balkon Yamuray nubang king pagnakon Jakpay amon tiyayan kong alubong Di ula amon wapay tukul titingit ko tada nang iwat abaket ko Tagay alipay parita Kayak pay ta makabigbigat pay Tagay pangikat ku'y tiliday Takas lamet awanen ser-serbig jay balay Tagay alipay pare Tagay kayak pay ta makakansyonak pay Tagay papas ko tumagay Tani bakit sermon na diyak sarday Okay, this is produced by Ford Egdo Production Incorporated Apo Pugtuan yung arutan ti paulo na Gemuray no mamartek akon Nakatorpos metagiti anak kon May salang iti parikut kon Taydak ka lang iwat mi bakit kon Daytat gapo mamartekak Tadim panak sar-sarting at putputak Madilaw mo amin ket Madilaw mo isu nga arak lang ti katukat mo Tagay alipay pare Tagay kayak pay ta makabibigak pay Tagay pangikat ku'y tiliday Takas lamet awanen ser-serbig jay balay Napartak Tagay alipay pare Tagay kayak pay ta makakansyonak pay Sige Tagay Apas mo tumagay Takas ni sermon na diyak sarday
man nalpaste. Adamot tinangabak. Adanangabakan adan. Nagtibay manday. Madanangabakan ako. Of course, naglaka mga pugtuan. Naglaka mga pugtuan iti paulo na. Kita po karaman to third